So damba vakhegula ukhidzamele Mr Post akombe ku rivaleliwa namuntlha and u tshembisa album ku ri la ta humesa album yo bifa Mr Post njha ta yi kuma. Ayi matsonga ma channel ri jarga mawasa shoes lo asha tree. So damba vakhegula va hlangane na Mr Post garage va n'wi hlongorisa aze a nghena a police station a hetelela kombe ku rivaleliwa hala tlhelo hina ha yimela album leyi damba vakhegula a ngete u yi endlini and yi helini la bifa Mr Post but yena namuntlha u khidzamile a bye Mr Post ku ri a nge pfuki a swi endlini naswona a nge vulavuli ku biha Mr Post. So leswi swa endla ku va ku ri ku timiwa ka album ya yena ku ri wa ta yi humesa album or a nge yi humesi na a yi tivi or a yo chuwa a kombe ku rivaleliwa wa ta tlhela a ya mahlweni a delela na Mr Post a yi swi tivi mara damba hi khidzame hi yexe a kombe ku rivaleliwa. Avuxeni rixaka ra Vatsonga mi pfukile lomu mi vonaka la i Thembani Maswanganyi lomu ngi tivaku ni tshame na Nqambi la i Board Post Board Post a ni la ku ta mi kombisa swin'wanyani tanihi rixaka ku tanihi rixaka ra Vatsonga ku na mhaka yo tala ngopfu leyi talaka ku humelela swa ti beef swo fana sweswiya. Ku na mhaka yin'wana lava ku mi kombisa yona ni na marito mo tisola ka Board Post kusuka mbilwini. Leswi swi nga xiswona hi leswi mina na Board Post hi vanhu lava hi tivana kusukela khale kusuka hi swona ngombe swi vona kwalano damba hi yena loyi okay ku na marito mo tisola lama ni lava ku ma hindzisa aka n'wina ku ri ku na timhaka to tala leti munhu a hamba ti vulavulala ka ti-Facebook swa mavunwa ni lumbeta Mr Post swilo swo ka a nga swi tivi. Leswin'wana swa swona swi katsa ku va ni vulavuleni onha vito ra yena hi tindlela to hambanahambana. Xiyimo xexo a xi vangiwa hi ntshikelelo wa miehleketo aka phati ya mina leswi a ni fanele ni nga swi endlanga. Guys mi nga deleli vanhu mi ri na vutoya yi va ta mimba ne so like damba vakhegula na Mr Post kuma ku se va rivalelanile mara hina hi swi tivi ku ri damba vakhegula u ta hetisa ku yini ku ri phela mavhiki ndzhaku damba vakhegula se a vulavula na Xizulu a endla tivhidiyo a kha vulavula Xizulu a bana tilanguage ta le jele a kha gwajisa Mr Post mara hi loyi munhu u tsutsuma a ze a nghena police station Mr Post tlhela ku ri ni a ri ku n'wi hlongoriseni u diri kwala ndzhaku kwala na kwalano damba hi yena loyi okay ku na marito mo tisola lama ni lava ku ma hindzisa aka n'wina ku ri ku na timhaka to tala leti munhu a hamba ti vulavulala ka ti-Facebook swa mavunwa ni lumbeta Mr Post swilo swo ka a nga swi tivi. Leswin'wana swa swona swi katsa ku va ni vulavuleni onha vito ra yena hi tindlela to hambanahambana. Xiyimo xexo a xi vangiwa hi ntshikelelo wa miehleketo aka phati ya mina leswi a ni fanele ni nga swi endlanga. Ku vulavula ntiyiso nkulukumba loyi mina na yena a hi se tshama hi holova a nga tshama a ni hlamula kumbexana a vula swin'wana swo ka swi nga ri kahle hi mina kumbe a ni endla swin'wana. Se namuntlha ni tinyike nkarhi ni ku hi hlangana ni kota ku kombisa kahle ku yo tsutsuma a nga zala yo tsutsuma la ka nghena hlangana yini okay i ntiyiso namuntlha no hi leswo a swi ni kheri matluka brura yi langutani khanikhanyana leswi ni nga swi vulavula hinkwaswo ni kombela ku mi ni rivalela n'wana mali ni kombela ku khitsama ehansi ni tisola ka n'wina ni kombela ku mi ni rivalela Board Post na swi tiva ku mbuti wa mina and mi ta ni guide ku ya mahlweni. Hi swona leswi a ni tisela swona ka siku ra namuntlha leri i Jaka Mawasa shoes lo axa tree ku va Board Post namuntlha hi hlanganini va fika va ni vitana va ni koka hi tindlela yo tsutsuma no tsutsuma